Үйге қыздырыға жиынған едім. Әйе білем, біраз су салыға да, май салыға да. Мен мұнда енді приправалар әзірлеп қойдым. Әйе, мен приправаны салам да қазір. Бик тәмле булыр деп ойлаймын. Бәрәңге бетіне приправалар білем, бик тәмле булар икән. Әйе, сәне білем, қорқма, кимәс деп ойлаймын. Ой. Yok yok hani buna salmadı prosto. Kişere bir dengar çok bitti yokmuş. Buna hayvan aşırı gerek dua indi. Ayı mı ne? Ayı? Ama ne hazır? Oy biraz su salam da. Bitne birini saldım. Şu hatta bana üstünü kaplayın da. Biraz duatı var şunda. Зато по-домашнему деген. По-домашнему. Значит, по-домашнему 5 минутта бідірі деген. 5 минут. Бәрәңге yarım saat pişкен болыр еді. Нән шектес пішіреді.